Kau kani weekend menio Vodafone. The future is exciting. Andra minna ka Mike. Andra babu Andra. Rando na weekend minna ka toka Iyo Sini tahu na udra. Iya. Jangan pakalilay. Sa tawo lele. Pakalilay. Nung do koro tahu na uda, nunggu koro koyo sini tahu na uda. Oi, siya tahu no doon sasa. Na koro Saya ito. nggak tahu. Oi. Saya manikisa ugule dabatale baleta sibia na Andra bongi. Oi. Na singa mode na. Oi, Andra bongi singa mode. Aro to musikilay tahu da. Sini viene ngundi angona sawar ni kilau kan ditahu juga no. But anyway, good morning, Babu. Andra binak tamata keve sa singa moniti ni kuana, right ba kini? Ira nangone buli, right ba kini? Ira do takata kana tabi ni mengarabi, right ba kini? Bada ba koy kumay kali na rongon da kimdo suri koyo Friday boso da koyo sin la koyan. Kita sa chiko ibale na Friday, kita kana kachi. We are waiting to sona fan salang mai sa taronga. Ibe Babu, koy ko sa posa Babu salang mai niko. Kau sa bosa sa sulebi ko na invitation card. Kita na kangay sa singil ako mai niko sa singil kilo. Tapos sa singil ako. Sige boso da koyo ko baka bulangi chiko ibale. Oi, ko na bulangi ya. Oda na tamata sa toronga koyo. Sa sona listeners sa chiko ibale na singa barombuka. Lewa sa tangani. Lewa re? Lewa. Pablo ko ni ka lewa na. Ango half kya sa lewa lomba ni bale sa lewa kede. Iyo back seat kede ngo bi mamma ni sa lewa. Kede na lewa sa taronga chiko. Mata sere mandanga sa chiko loma. Dona live band sa chika lewa kede. Iyo. Pa, kamdong unu pauta. Au sa bolek sa kere mic sa mode ngai kya ngai leng kata sa. Mode bat kay mic. The reason why I invite the band ngona mate sere na sauda senda. Lewa kede. Lewa kede. Korto lang sere na lewa giring nang kita lewa. Giring kita lewa. Sa Miguel. Iyo. Korto sa taronga chuki ibe Babu. Are Babu sa sulia uchira invitation card sa singi matala tapos sa singi. Matanggal ka ba Michael ko giri taleveo another call to text. Ni sa chiko na matanggali mata serea. Iya. You should call and remind me veo rongo da yuro sira sa chiko. Then I'll be there. Vitalia mananga na mo family kerto na bulangi sa chiko. Tayo nga sa rongo na nandong. Are paleta sa taronga chiko na fen na nakabimbi. Right word gini. Ni sa taronga chiko na fen. I should be when. Basta ko bat na Michael kere me kemno na turang kena maram ni ngana do driver chiko na ngonsala. Gugar chiko na right word gini tamata. Beriko sa rongo chiko na news Bat ko bat na Michael gondo na turangango. Iyo. Ko en driver chiko ko isubanga. Iyo. Ko en driver chiko ko ngai ko sona tamatan do driver ngo do bola chiko na Facebook non rai post. Iyo, non rai post. Lem post da na matangali post. Iya. Ram ngori na post. Na post na. Yeah, na post when you post something on Facebook. O baka na post office. Iya. Ko en driver chiko bongo ngai baka live chiko mai na. Rani live. Iya. Rawa. Are, ko ngabongo ko driver chiko su malu azaranga ngai na traffic jam ko kata ko. Kata si besora wangsa. Au round driver chiko isu wa suba. Au reda chiko na bin tamatan driver tanga iro text chiko. Iya. Driver ngai text chiko. Gila? Kilo nangona tunan driver chiko na ya na dona lawa ata tambu saranga. Iya. Iba telefon. In Fiji, kepaka koi kosan driver chiko you're not supposed to call or text or use your phone. Kepaka koi kosan biang giri sebe ansan dono call koi ko mekele on the side of the road. Gai sangiri mana. Right bad Michael. You call driver chiko bango. Gai katakan ke bitaw na course. I can see plenty people texting and driving. Ko bitaw na post. Plenty people, I'm very angry. I want to throw them with my bottle of beer. Sengay, kung beer ngayon driver chiko. Acha ko batay may keli ha. So nga nakalaylay nga. Wala nabu. Kaya nasingan ni Mataka. Veto, Konik Vodafone. The future is exciting. Ready?